gake kana nyone nabo ke nibane kurwa si company ya Safaricom aucho twarera igoro ya products na services yobo koredi bwabo asense media Safaricom metume na Safaricom ni company yobo erani bayo tebina mirubiri kibabwate ningi bakora na ningi utakere komanya buna oyomo uri gutumika ji product cyabo osobwate service yabo igo na magdo ju kwanda simambi yaboniga kukwarigania obe na intwe mbako mweri ngo bande ribaga bemanyikani ko cyasore konde nyorona nabo tubwate asense moje mitandao Facebook tonyora Ndizi TV News Digital wega asense mo ya YouTube nabo tonyora Ndizi TV News okonya chingagi nabo to tweet @Ndizi TV News edi boliraga ni kobori asimambi yaboniga keroni nabo kenago tekurwa si company ya Safaricom na bogo diboli wetera si number era se skini ya yorabu yere 0792192834 inero kuboli boli liao ende bakwiraneri bagotebi obokoreri bwabo na products yibabwate bintu bidibabwate boko bimanya asenjira ya bena simambi yaboneka kabamo na inchemba ko mwereka dona Joshua ere producer yane asimambi yaboni baikira studio kebono mbali gani turachaka barato de barabuningo tumaye kwanda wachibosito maje kutobwatya ina Ndizi TV bwansumo Gusii kote abale botambe bana ladies first yatora mozubati naro gadie ito ara kwana kyarende mbaigete kote abo talintu gosta yobundi bono gorazo tengo madam kora kwani monchumuliria motebya ningo na ande Safaricom mirimo yaonereri na bakwaniri mwensi esa marieta nkoro kumori no mariba injengo kora field work omwobisa injengo tarere mpesa ndega bukoru nyakwe togende mosocho tocheiga mpaka Denmark darajaga arige chinchio tomanye go ikage sonso kende gyonski ya mpesa nabo kombori igobone tuna morin yero tebina kende gyonsi ere ni field officer ekende gyonsi gego dina mpesa nabo komobori nabora mubona no ne pin yako ya progrire ne kayogo je inde byonze bakotebya yone otona morin kurwa sensemina ne yanga mugeni one libaga nere bona ara rutamboto tumanyere ningo assist karibu sana asante asamari tengoro ku Samson Bundi engo kora ofisi ya Safaricom Kisii elira se Shabana building changi chakale twekira na about ya general kare utripo kasinini no ofisi tegutoka asegasi ende ase bagotanga customer experience executive mere bali botaka batu train cyabo mpesa pin wate batu utire batete statement ina rega stock kora gali na boni kisimi biya sana igumanyi muri wono kwa igure nani gotori ni company ya Safaricom ngabo bese kurororo na bakori present kurwa batu tebiri anene bondi ekarutogo chaka maito montonare ruranyo rero utamaita Safaricom ondura assume na montona utamaita Safaricom onyimanya rero usaze konyimanya rero gusa taramanya bakorera bwaye buya Safaricom ninkibono abona onda turajakira bona asante Safaricom ni company ya mawasiliano ekili ngente katangani karikwa gode line otwakere endugo yawo sima omini osaba iri no takete card yoko kwana nero enere enene ya Safaricom asike so watanga isa communication industry lakini bona siku hizi tubagenderere mpaka yabero kuna digital company kera ngoro ro tubwate chimi chechi internet nkone tule chip bando chichiko chibando igo as much as toko kora mangana ya communication ntobwata mangana ya internet connectivity ine rega senene ya Safaricom bono ekaro tetu konya orera ni eyu na be ko ole airtime bongo ntuli ya airtime gagwa twarire simeye no ta ko ole bundles tiri no convert ko rwase airtime kwa gora na go connect ya se internet ye no ta ke simi nko ntuli simi ga ya se bi na ya Safaricom bono nere yito tebe ni company oboerani ebwate je service amo ne products mori ningi cha sole bono ngigera gerende ototebi Safaricom todo tebi company Safaricom ne bwato buyabwaye bano totebe Safaricom ne bwate ti product tiao nto bwate tunukiwa ne product area Safaricom o montara ake one bob across all network totebe mune customer ya chire etete kogora tunukiwa akobata enyota inye abeke ngasi *44
hash abeke ngasi agende option 2 option 2 nabo kugora minutes mbali banje tego kwana nabo kugora elia 20 bob okwane for 1 hour ngima you 60 minutes 60 minutes no takao kwana to kwani abantu banka Brighton bono ne for 60 minutes yuntunukiwa nande munabundi ateba nkondi tore chisim ntobwate chisim nande nabora gore chi bundles Safaricom turutunukiwa nabo kugora chi bundles okogenda nande igo *444 hash kwagenda option 1 hot deal ntobwate riora gore 1 GB at 20 bob 1 GB you naboko gore binto ebinge naboko anda YouTube otorore live vono iga naboko gora 20 ya 20 bob bali banje te kororo babo kiondo bali banje ta Afro Cinema na squeeze tu atire digital no nyachi kanisa naboko rora Sunday naboko anda live orole muna mu pastor ga korani osene jibasi gogo tumia bundles chingega akwanyora marandia bundi ikotukwenda tenya gukwana umuntu narome tutamaye Safaricom ngaye gotoka mubati jeodred sigisiga igano Nyamira no Kisii muntu bunika inda abanyorerende namuntu ragora batera yaya namugo jasigite motonyore osinto baje jeodred yasigite asante obviously to asekisi gotoka nanateba asamaga chama koro ya Shabana alikuruku lakini batumete Shabana namba mate roundabout ya general utumbo kansala asinini naboko nyora toron ko utumbo ko general toron the left side no to gotoka gabo Bueno, onye to wika Kisii ya service itere, to bwate branch, osituko ngachikia desk. To bwate iye kaluguru kabisa Kilgoris. Oyo kale Kilgoris na bako andako nyororo. To bwate Keroka. To bwate Oyugis. Arafu na to akore tukunga deal empowerment. As tawde dionsiore ekarokore deal erororo to abaire maeleza alinga kibao karaba ba udumie customer chetu. Yes. Bia sana igo kwa iguro manjibune na boko genda alia se Nyamira capital ani nseme roundabout ya general alia kero gwetana boko nyora eduga Safaricom nerikire kagirete nerikire Safaricom no nyene chi outlet jino ze njirikire Safaricom ko manjibune na boko endo onyore obokoreri bwao urioganeti kuroro madam ngwata ne field officer bintu gebye ase field ye bintu gebye abantu bate konyora ase ekaro gwachira alia services kibata kire banyororo Kero wachire service muna bundia teba chiduka cha Safaricom mchiro na intu ntobu ate chi partner cheito bakoro ku dealers chi dealer echo chirekera e town to tebe muna nyakoya ga ntobu ate season logistics togo tira go chi e town ntobu ate green belt ntobu ate Citytel toko genda go chi Nyamira ntobu ate Simba Telecom na nden ntobu ate green belt go chi ari konge na ero ntobu ate cheche communication oko genda nande Keroka ntobu ate Ramoze nando chekeumbu ntobu ate Zoomter igo nabo gotarera chiduka cheto nkwoni bare chisimi ko register bare chiraini nande nkwoni bare chi credit igari bia sana go manjumone ni wethe ni otore na bobisa kurwa se company ya Safaricom company yo boerani bata yoto the products yobabwate service yabonererie na bagoto tebina ngaki experience kya ongerigiege na bagoto tena iraini ya Safaricom gose bokore bwa Safaricom myakeringa kwa bena borobwo nande ngaki swali kyuraga niko baboli bakwerere kyano bara atari simyo wakabono SMS urarike ngeigo ende obaboli boli oraga ni kuboli umuntu naronde dintareba agande biguru yamangana G4G 3G agande na mubo igaiga na asenale bakonyora nambari konyora 4G ya 3G atete kora manyende kibya again turatebi yo bate issue kera ntobate engineer chigo to on site chigo shughulikia manage network ato tebye location ase 4G that is strong 3G tuwasiliana na engineers bate nete site yeyo bacho bali gelinga nkibara korororo ba improve the connectivity ase SMU okomokonya lazima tutebye location ya igade location that is stable na kiki okonyore bwate mechando so that engineers ba check around banyore bagota to issue yeyo igote gata tebinga ye location ye mekenya wa SMS toko ganda obisi na tukuwasiliana na engineer internet gabu barekabishe network area yeyo nara okobori na mboreri Morin okorobwadirire yao atoerere kabisa tunukiwa ninki no bokoreri bwaye mborobyobo nalinda amanye obuya bwaye
Wa no mwere boro go jimi gore tunukiwa Morin. Tunukiwa muna twatebirwe ne promotion ya Safaricom yacha. Karego sena wogwa kanonye na 2 bob per minute. Safaricom bono yaretire tunukiwa na wogwa ka 1 bob across all network. Bono rasmo subscribe. Obi yabwa tunukiwe yu na boko gora kende ti bundles at a cheaper price compared. Tunukiwe go kwa offer. Mbaro ora gore bundle ogore ya 50 bob onyore 1.5 GB eyue koira 3 hours. Ti bundles ye chino tumiera ntiri kwera bwangu. Nande tunukiwe yu nande nabora akeresimi. Eyu nateba ti minute yetyo. Totebe omonta tete kwa kesimi atete kogora nonye ti minute tia 30 minutes na bakogora at 20 bob. Safaricom bare disirie price rende kero customer enyore ya ikirenka. Buya kabisa bundi ngere gora menterabu. Ndio komenta. Mbaro konya customer chikote banga Safaricom very expensive. Bako beka 50 shillings ngayari ndageka na morini atebire turukiwa nero. Ngate na ugo subscribe for 1 hour for work 1 hour 60 minutes I say 30 shillings to 20 shillings. Toroji. Igo bana bana ko beke credit bana go subscribe. Na bana go to me platform ya morini ngaba yasire. Safaricom turi expensive. Ne ba maybe ya to aba yasire ngatu ba platform kiwa. Onye gozo kukamba no muntu nge 1 hour ngima. Mogambe mwere. Gona ochora bone iri utagete. Na bako tumie credit direct. Gusii so convert. Ono karakora ba complain mono na ba tumie credit direct. Bata go subscribe. Chiofe ichi ngeja tunukiwa na wana go tumia. Okay. Miesa no manjumuri gono igwete buna tunukiwa nero genda alia atunyuri ngoma kyogana *44# iwate ana tobeke nyota inye tobeke ngasi ali option chama go jali goika gwachore utagete anene nere ko basira ali 30 minutes kubeka go 20 shillings na boko enda alia na go then high Safaricom omogo komonene ko barora asumuroberio bwensakia libori ningi gekogera arats chinde omonto atagete chia na kolia airtime arats nje jigori airtime korenganere airtime yomondo please interview how to stop it oyona ro Chris asanti Chris subscription yitu abikire everaisi customer yeruseli oko batasta 100# kwa option 5 nebate my subscriptions Kaya letre kwa letre chini ni chichonsi chini chikoli credit kiao na babone kwa option yogo deactivate ko san subscribe costa 100# ile option ya option 5 my subscriptions na bakweruse na bakweruse iwaro kwewe na bakweruseria mbie mone ko twendete twararia maswali aya ikiara na aratoreta gaiga Ndizi TV inkwaneri abageni abo ba Safaricom emeroberiki babwate iguru yabaibi bakoibera abantu chibesa nera kuborenda about ways wanaibia watu pesa emeroberiki mobwate litanga ni meroberiki twakorire twakiriti awareness Ngoko bere sanga tawa kurisi mi monto tenga Safaricom ngo kwana koru wanjira nanga Safaricom ngo kwana ni namba yetu Safaricom twanye tangazirikira asinga namba yetu 0722 003 00722000000 ene ngente tangani communication yetu yonsi pi koru number 2 Safaricom muntu ndiri saba pini yao ndiri tenga batasta bata what you got to acquire the good awareness manyanga Safaricom ke waka ndiri saba pini yao ne secret yao tiri go saba bono ngochiri yabe gasi komu lakini twashirikiana na DCI aba bisaba serikali Gusii kia banyanyimbo yes banyanyimbo ekaro monta ibeirwe abo chobise itogali twa mo statement yo koroka ngachibese cyacheze guki gari akire police bono bakora uchunguzi bamanyanga chibese jumuntu lire tenga yari babwat bono kiaba ikira umukondo weri jigo yes igo bono igo mwanjumuriria ekibundi auto tebingina tobe maiso tumanye namba ya Safaricom wakwa ere 0722 ikiagera ndire no monta gwakero ne namba rende ye competitor gete Airtel chinde Safaricom ebon twate pun Safaricom yoka
Tuira nase morini takirengeka morini ngwate abuna ayengo diri muri abantu batakire chiraini ngotakire bono konyora iraini buna njini mba Safaricom nande ninkani iraini ende osena abantu bono ba ikiri myaka 18 ujugo batete kora just so mundu bakonyora chire nande chiraini rengo mutatakire gotwara the minimum chiraini obwana to gotwara ni sana sana na ndomete raini tali communication yoka na bora atware raini yemo lakini notete raini ende wa save wakora savings ora nyona nande chinsa chinde no bwate omwananka na bora mugorera yo monyene raini onyetigenka oche otumiera lakini kero kwagoreiro omwane yu eraini tori komobekera mpesa okomogorere raini eyu bakora calls mwa communicate igo menta smorine ntwareta product yende abana abali emyaka 10 myaka 10 mpaka 18 batariki bali gati yago omoibo nabanga bano morini nabakuru omwana oye line roje kala mori line omwana nabate birth certificate kala wate birth certificate bone line yaba registered as morini mpesa taught me birth certificate ko register omwana oyo kera una squeeze to kilo mwana leo sine boarding na wana tukugoro benzo sine canteen watalipa na mpesa bono omoibo nabate control Oroje asesi miaye nkwe ware control agote aba mu mwana uyu nkiara akore so that touch kwa namanga betting touch kuri gele sites chinde kira gere kiara tara ikemya keri igo asoko register line onde mwana ikire myaka 10 mpaka 18 na bagore agotumia mamu mwabo start mwabo se guardian line yetu okay baja se mpesa tumie birth certificate alafu batali bintu byose uchi access ebintu biri basic like lipa na mpesa kirale school gali maybe kera we are going digital ngatwatela goja wikirere bono nona abana babake babo babere empowered bakore ibintu byose yes uyo sana manju modeni gotore nabagani bane kurwase company yo werani ya Safaricom pandrete gotoerera igoro ya products and services imbawate bokoreri bwe product ebintu biri babwate bakoni bra sim card chikobi mbali koni joje bakwenda na bakoni sim card ne sim ne charger ebintu biri products bikoragana ibinde biro bine chigibuti barato engagerete taibo biasan bono nakina ndata kwirana simolini akego bundi ekeroko nganjira morini ikikeragere wa advice yo muntu utakete kugure simi haje Safaricom ngigeragere wa advice yo muntu aje kugure simi Safaricom tagurande ekingo teba nane tari Safaricom hoka ntobwate chi partnership tabuna kwanire Safaricom kerote te simiengia esimi ya Safaricom ebwate raini ye bone yo munalipa mdogo esa ulinto bwate muna mwate bachi network muna kwagolire simi ya Safaricom assurity nero network nere fully charged nande tisimi etyo nande tali kero monto na bago access tisimi etyo toteba mune yu yalipa mdogo lipa mdogo de platform Safaricom yare tete ekonye bali batali kwenyara bagora chisimu bona mune yu lipa mdogo na bogo twara 500 yago na 20 bob ogende studio ketina na kuana bakwe chisimu bono nire monto kukarura esimi kayaba ya osiekeirwe ngeta kirokora atakire gwakana mapema atakairuwa kana mapema nande simie yungo kware notification kwa tora akana nande obuya bwa Safaricom esimi yago netware mchando ende yonsi eti kwanza ni onrei ntobwate na into esi ukwenda kwa roseri gwesimi as long as ebwate 1 year warranty igari sansora eduke yu koroko Citytel buya sana na nara whatever na please inform us about M-Pesa Foundation Academy bundi na butoko makonya yake asanti Safaricom na toko kore biashara hivi ukora chia temu chimo na chisimi nguira nitornento badanga giving back to the society ndobati academy ele fika gari kwa M-Pesa Academy in fact form nje ndafego icholi ubona iga bana bali class 8 banda tego icholi form na bali bago ikoleta tafadhali deadline ile tarehe 15 igo wale tarehe 12 igo matukumu bate ndero mambi na mambi ende igo M-Pesa Academy
reason to abikira torro ne yabana ole kunya bara bangaini bali bakuri family chirense bona Safaricom ikarenga ringa kiyekora na nere changia city community kare community kare erebuya ne biashara bite bikoba buya bono abana bakuru city family chirense batubara bangaini Safaricom yabekire academy ekare wacho rume biwe juri form weye umwana yobere selected ekara kora matema class 8 Safaricom wasomikuru academy form 1 mpaka form 4 mwiburi ogatari kugora kende yonse nere ukorusyo nyankisi yore yako ira aritika wasoma ku form 1 ukora kiregento mpaka form 4 nane ka wa call form 4 wetire na burende bako make sure ngawatire university naende abange abako observe byase as Safaricom either aba engineer depending kiba mejira se asa masomo abo igo bali bago cyo form manyanga ndare 15 chiko deadline yere na number 2 bali bazo kumenye gukora ni academy ego support abana bakuru basiti family chirense kuma patabo osibayibo limbayo lakini umwana ari umwanya so kubo umwana yago chikoba isikobosa Safaricom yeye jukumu eyo yuko abekere academy na kubakonye biya sana nara bonse kinne nawe kamo ko binatwara kamo twaka ke ene product na iru aira rigeria bako kuzana nara tena Susan ndiri magwaiti no ara turigireti kabisa Ocharo William na onde ime yomuroberi korwa aiga sense Kisii ngwanali abagani obokoreri bwa Safaricom nobuya Karen kwamboka na good morning count me in na inje ni gomba bwatite buya sana Boston Welly out there na inje no onde ime yomoroberio nara wadena nere Denis Obale nkoboli okoboli kwane noko esimi ya Safaricom ya asirire naki ntakeire gokora ekeresi ya Safaricom ya asirire ngaki atakeire obara ekeresi ya asirire egente gitangani gokora no ku report police onyole OB kwa nyoro OB omai ko yewe dukunga police abstract so that bakole dukunga tracking emiritinga otetoma esimi ngo kunyetumia every covered guseira ni bwasole onye ite konyarekana ogocha Safaricom na police abstract nili sakara nili clear vekire stamp yora simuntaja kire police yes police kera edizo nate wanili sakara li tambe kera tukwa debale the police abstract boje baja ne OB obina karatasi kasini ni kana naiga akontru gatumia nili sakara dali nene libate likire serial number likalikuwa mleta au likaeleza ngi watu kuta likakomori ine rogocha nere form eyo ni ID yago original tuwasikire ni esimite okorake yes yasieka yasieko kabisa nande Brighton kero montako oresi tafadhali tago tugute boxi boxi ri bwate man okonyoro monto ago cho tugute boxi ogotebie simia ya sirire igagaje box okogore simita gutandure boxi kwa rutari gache simieri nande munego sira rasimo ende ko report ne boxi yeyu esimiane ya sirire oire box yeyu eire sirio na keregento na riora likerwe police abstract minus ye sirio ntoko nyara wokonya togo dokonyeka na rubori gaiga nere atana ndiragwa kesimi ekerada etobokonyi esimi yarerege sana yadebuna onyakobekirwo muziki ali customer care mbako monto okwo moyo mbakendari kuboli okwo moyo ingakimo improve on service yeyo kertoro kwa na product and service ngakimo improve service yeyo ekero monta akiresi monto narali okonye capture squeezy onye yo gwaka kero gwako gutumia 100 was 234 was wale postpaid ba tumia 200 onye yatware shida twaletire yo go chat ndwate chat box ndwate zuri nabo ko engage na into online yes kwa really immediately yes Biasan naro na here on this TV can you ask them please how freezer works such that my freezer limit is 0 and yet I'm using M-Pesa for the last 3 years imeti molino kumere okay fuliza eko how they make it line ya 3 years lakini limit 0 for fuliza lazima opt in opt-in star 234 hash and option 0 sefuliza osoime igo monto atasoime igo osoire kwanza yara kara kwa that means ngotumia ile bwate shida
ase limit ke tonkora ba net kurigereri ne score credit yani ngacho gutumia Safaricom ti product cheito ngacho gutumia mshwari ngacho gusema chibesa ngacho gutumia mpesa ngacho gutumia abantu chibesa chisimi toda cha internet ngacho gutumia bundles ngacho waka chisimi ona batwale profile yawo nga customer ye gutumire nini yeito network yeito biya ba manyanga ile ngabara koreki barakoya bali okonyora zero okonyora litanga ni usemba sabite loan bono metenga ndokora customer kinge chiko chobisi yali okonyora umuntu osabira kusino kwa jazi osaba kusenjanyo ali asabete tutayo sini ya 50 bob tara kana mpaka wono tolemei bono nte tukuba boli aba tutegerera tebono onye okwa jazi wasabete ya 50 tora kana ku January bono meito ngakira takefulize ko limit ya 200 ose 500 ni tura kana 50 kurigereriere ya score credit igo akana ko iria manta bange okonyora na default uko default ninga twakaneti ngento wasabete bali kurigereri kwa jazi ko nyabari tinga ne loan maybe mshwari KCB mpesa loan yende yose ngento sabete tutakaneti mapema go affect yere your limit ya affect your scorecard na bien konsa bitu besa lero tengo rende mambi tu irani no chonga nali wiki ile oja usabanga kiende engo tenga timbuati ene kimbuati igo tigabarosi profile yao bya nyaba sabali den bakana mapema limit ya bende go but anya kama ite kenta nya kusaba den ya anyoru na bago tutada chio bisi kitwa na itakia desk ujate Safaricom shop toligelia idea ya totomere abantu ba department ya fuliza iligelia nje ko gare mitano yera abantu bemshwa ba NCBA ara tarike diretera kina kubona esime bate aba yariba mdogo ndanyira yankonyire metie nyebere intio tinga kana goja bungi akaba tibe zaka bwate birenge yoji kutiga yoji ko ela ini yawe gosieko eraini eria sabetelo eraini gosieko ela ini gosieko bono ya siekirwe kero ya siekirwe nanda araja kubiki araja ku apply ngaure osibono details ya njarengo bono usadi twate be profile ya tagwe ngao kero usadi profile igo ara tumeke kawane ngao bono tuteni nje ntumeke kia mama bono mama minuma tena bate profile ya eto lakini abanya gwasa bakwairu ela ni liwasa bera teo para kende yo baka wakoreki wakanile ngikora kuri yoringa karo sabe loni ne bwate tunga terms and conditions o wana to wanjira no ero ni yotaranyewe enda abanga abagwanjira na batara kwa batara so bona dia sike na otanga kimugo sikera anya dia so meta terms and conditions turigete bya sana onye turi wakana ngiye ko era ni yawe usiye igo bono go tutebe na goiko ndaso me terms and conditions kino nya ba Kenya bana baro siriga bogima ba ko dali bagenda mapema oyo njo ashorenge awateba mimi sina 8 okoa ama mkopo wowote bado fuliza limit yangu ni 0 ni 0 na bagoteba yo tarire bono natanga bari baro je ngambasa betrene kere 0 atine idea yo original toligere linga yeme chandira toki yes nara nero kobona ndinda kore manyena chibeserenga ngotumeka security kiane ekiara tindu indingo bege credit na nyora kielire bono ngakinda kerokora injeni iga karon kwa kesimi ngo china iguna ndi igo kinatikiane kiare oino mundo kobodi bayo Ado de goset inkare mutagaza biya na bere trick kiagera onye nabe ka gosen 20 na tura convert na mori na tebe gosende tunukiwa gosende ya tunukiwa ige minutinga ogo charge u 4 shillings per minute igobona nyo gwa wole credit ya 20 otake convert gusto yoncho le tikenda situnukiwa ay mayanga si 20 echo ekero kutumie dakika ya mo wa charge 4 shillings ubona ngetra bantu wakesabe na ndoko nyora abandi ba subscribe tie bintu batamaiti muna skiza tiune na bego chaigia pop message wa subscribe wono tomaiti wachi gotumira kwa nyora tobuati kwa bekire credit wachi gwaka kwa nyora kerire wono muna bundi ateba e procedure bundi na ne iyo korusi ebintu hash option 5 ine credit yo kubutora credit asiskiza imorina atebire over star 811 hash abe ko skiza then orore yo gotiga orio na goteto ilusions nabo naro goteba na akro bonvase kunyamaje athana ipotrain ngagora muswatio minto rain
ingatumia ID yane kurende musubati ominto bono onyore ID yaye inkinda akore go transfer line yigo chiasare she borrowed some money na gatumika tebezi yigo tebezi Boniface ogo chobisi to ya Safaricom yoni ko nyamache betre Kisii nero turanga naye oche na no musubati ominto sister ngata ko musubati sister musubati mabo musubati ominto mochenere na vitambulisho original tati photocopy lake original ID yago ne yaye form nero go chobisi to ichori whatever o sister yateba ngayanchire go sai whatever wanchire kwena ne line yiyo ase oyo mino twaichori twachinji yabe yago bona yige tekanene acha ne sister bacha bonse babere asinare bago sign bonse noroche asinare bago sign bonse alafu tubachinje nane products ki mobwate morini mwanju muri arata kumanya simambe yabone wate achiraini mwate achisimi hai products yine njiroro nande Safaricom baretire eruta eyuere 4G ntwa yeri ya magori kare yarenge muneri ya Huawei yarenge 11,000 Safaricom bakanyeira niekaba 7,000 nande ntobwata Adrian yarenge 10,000 bona igere 6,000 to yeri ya magori eyuna abantu bali bwabwate internet batete ko twara internet mwago okonyora asenaro internet itayo totebe na kimune yo fiber bona umuntu yu ego bidia gore internet squeeze to atire digital na bogo stream live ororekere nonye TV abereki digital na mene na bo wate kwenda si shingireng Adrian ekwenda 6,000 kwa manya konyora 30 GB free for the first subscription and then Huawei era 7,000 nero kwa nyora 30 GB free as monthly na bogwakana depending no mafuko go munore mbaro bataite 90 GB eyu kwa kanu 3,000 eyu 299 eyu 3,000 mbaro bataite okonyora umuntu abwate saiba abwate binte binga gokora na bokogora eyu ya 120 GB eyu erat 4,100 bisana bunikere uramendera bunande products ende eroro apart from routers maybe very product toko na DM Academy ntoba terene ni kunga Safaricom Foundation ndroko nyorole ukure community ndege tukirike bamigete lakini tukule ibintu bitatu tukule ya masomo education amangana ya afya that's health tuwarige na economic empowerment wana sike nyoruke lyokuru se community ebintu biroko nyabya basumbuire osumwe ngatwari go change kurwanaga Safaricom go support tole maybe school yene tubwati birogo na mukurike proposal to Safaricom Foundation wala tete form etyo Kisii gari ose bari babwate cybers na boko kora online bito ikere Safaricom Foundation to support so nale ko batebinga onye kole ase community yo kurukuru kenyoro menga tukero jinga school ya bero bosama gacha yetali maya osineta kete library ose laboratory ose mubwati water tank tirana mubwati skachingi yesko ya school jibwate abana banyango tumwa tambe oya match kanga bagasoma na mukuri kati proposal kitokira service yeito tonyore go support on karatole program yetu ase Safaricom Foundation back to the community we are sana nara dena abaibi bechi scam ya retire imechando Kenya sana ine birengera bya rubia how do you rate abantu bechiraini chinkoro raga tena say 0722 are they novas agori ofanero ya banda abatu chiraini chinkoro again tuwate nikia umwakori bwene tukuri bwene tuwate birthday tukuri GB bundles bakoyego kulingana ne onye koyibora tungana umuntu yiboire tare 12 umutenyuga ta ngate nkwego wali jibando chiri nananye turanyora na ugo chobise tokele mungale ne kina yibori turero makitaranya jibando cyane ngate ine offer tubwate yende kiraini cyaje nzuko pa wange yentutu yakatokole to offer you use the platform morini ateba was what me star 444# kwa promotion kilo was star 544# kwa offers tubwate nande Safaricom we value all the customers naragotheana na bari bakoibesimi ekero ekorigwa teri kororekana inki goseba kare gokora te kororekana na thena kuna wezi wanaipa simu yonekani kabisa
tingo kwa na kiara ndetiko kueresa kabisa na Safaricom lakini na mweme bia mawaidha na manyire inega si DCI ilitana ya Safaricom lakini ndenge ntuko obate technology twakwa na ya very advanced monta kwa do change motherboard abengo monta ibigali yao ache change roji wala ka change motherboard one siri ekwa gune ngawata ri yawo yari but then very expensive that abenga ni simi ngakwa wala ka change motherboard because that's the reason iragere simi track gute kwa nyawale kwa nyamuntu do change the motherboard lakini nataka na maeleza ne tali ya Safaricom buno bosemi ba mondona roboria nerena endimo kurarwe ofa ya sim ngegera moguru ya ofa era boli genuine naki sim ye cyagoroire cyabera mutete ko gituguterari bada muzomena haya no gokonya abantu gosengigere muna twate ba Safaricom we value our customers tinse cyo konyora tisiminchiro abantu mbabwate tibonga points gosedi ti offer tiri etundu bari konyora balire bonus etoko baretere offer ende banyare kugura bona gero montarire bonus ngedina lya waji wa smolini na wate tiweza lakini etoko baretera ti offer nande twabaikeri tisimi cyangesi bari buya sana nsangabi jiduka jenu chikoigorwa nande sangabi chikusiye ku montara jabo tukana nyoro bokoreri ose nsangabi na montana natakirumanya bundi as weekday minute Monday to Friday otukugora saa 2 mpaka saa 11:30 hii Safaricom ya Kisii lakini wana nko ne bali bana Nairobi bara kwa ngo kwa ni shifts bara nko kwa ngo ya Kisii gaona igosa weekday Monday to Friday saa 2 saa 11:30 Saturday tukugora saa 3 tuwasika saa 10 Sunday tukugora yes na public holidays when RTC dividends out are you intending to sell more shares nana karakubori shares andote gramata kubori ani shares karakubori umajumuri ni gotole na bagani bane tuli na bundi na molini kurwa se company yoboerani ya Safaricom banda to regular products babate na services babate karbate buna tigato empress Safaricom ekiara yale de tunukiwa yale de nimero bidire ibinte biororo kabisa bando singororo kope kalia watu mekabuya bare de chiruta chirura ke udara go tumeka sense mo internet ikiagara ense ya miamo giriajira sense mo yekerero keruta de go korobo kolari bwa usukonyora mangana YouTube mangana Facebook waya na boko endo gore ruta ase company ya Safaricom aseri goriria inze osebona maybe unano gore shares ta kana twa mwigino mbuya shares yako abantu bako dina shares company ku image registrars na uwake namba ya 0709 170 na wao kueleza nga dividends nzicha wasoka wasonye kabata maeleza ndo wasante kutaka awaka namba ina tebile yes uya sana image registrar na ile deal na shares uya sana moli ni kene geruraga ni commentere ka turige tiko chiko koro moroberi yo asemambi yabone kirora ni commentera sapo kori wa Safaricom endo mwacho ya manya kabisa I embrace company ya Safaricom esa abantu bari bago complain ngo akeruchi bare tisimi baiberu omonto karagwa akeire simu enambe yu ebise ko bane ya Safaricom okonye forward mune message esi 333 ekinaki Safaricom ya korire reduce oboibyo biasa nara nero kubona kerona hatumire chibese gochi asina mbengao ndire kora iregeka chibese chikoirana ingingita keire gokora ekano ngotoma chibese cia sangao karibu tumejibu swama to introduce for any nearly go forward the message to the transaction kwenye forward to 456 yes go forward to 456 na ego kwa nini ya 2 hours tumai kuirana but reno nyeko kwenye yegeka obiyanto kirase na boko na ide kia desk yetu kufuatilia usoche shop yetu but ingenge tanga niyo kora no forward the message to 456 ori araruzire mori ni emenda bona iga Safaricom ya retire kerongo gotomera chibesa rasima ereterie tari yago o confirm yes gose ninche no gose tari ya bona ego koretera amarieta ne namba kwa manyago confirm na ndi mbaro ntobwate M-Pesa app kerote tegotoma chibesa baro bali babwate smartphone digital na bogo tumire M-Pesa app gotomachi
chibesa ego confirm merie namba okogende si contact yago wakilikie namba eri otaete yakoretera marieta yago confirm meri onye gotete komomentera tio ko withdraw charges na bo komomentera bono Safaricom munja ateba go improve bono tari raisi Gusii ebintu biri byaga korekanire mwareta store number ngoro na roja nto store number ene mutagaro tena ngikibona ndi bareta gatia store number ene eri muntu nena batagiranyi manye ya tokonya ase ku withdraw ku wrong agents twabate customer kwenda yabate namba ya misi twara abantu abange bakwini kwenga natumire bese narusiria ngao bono to komisi agent number o business to igo to komisi go ya siriri twara issue ya reversals se customers go tumeki bese sasa ngao nande store number kero montabu ate different till number kero monta kobeka agent number nesto number chere different monto ta kobeka mistake egende tionsi kero monta kwegu esto number ya nintagete koigora M-Pesa eduka ya M-Pesa na banyiro eduka itingine eduka ya M-Pesa ninki ngokora nande mbinto kintakire kubwatia erinde ngigore eduka ya M-Pesa asende kero tete M-Pesa line aba obisambaro munanje bagokora kirase munakeroka Nyamira bono kerote te line M-Pesa make sure no bwate chibesa chisaine yum 50,000 gochigo kerogo chaka gochakira 50,000 otuare good conduct otuare business permit biya sana buni komera kwa nkenda bu ose morini okore okore kabisa ntara nero kuborina twararorire abantu bakoiberwa kibese anene kurwa siki M-Pesa change omuntu agojamba korro bwekona kamachigo kwane kabuna ekero omuntu akoraiga obwa matemboro bwabobisa bakoraiga sira Safaricom naba baja koiba kaki bundi na morini yango batotebi buya ngete weguringaneye na moigure kwa moigure lakini customer chigucha so bisi kote matu twagitegerera umuntu agucha especially chi agent ndete kurara umuntu oche ase agent yago lero cho deposit osine chi busato umeta banda bago egento bakora bekane trust obwegenu wigera na barabu ocha lero beka 3,000 next week ocho beka 5,000 a week eriendo ocha withdraw was 3,000 ugo tigera na 50 bob was 100 kanywere soda bono mundo yago pimete itkeri magocha ate na withdraw 50,000 message tracha rakina correct na withdraw nga 30,000 ni akorre gento kirega iga maocha koiki message giyo jangi koiki ochiro mate kwa koni uraisi ntunga Safaricom twateba niringa takuru chibe yasonye turanyore message nyore message na nyore onye mwezi muranyora tebiye customer akira Safaricom osgende duka ya Safaricom wali kalinga yimi chandere customer nte jakubate siminga kwana na ere ya Safaricom kera koni kubalenga Safaricom ngai kwana nera kumu monta kwana ta Safaricom no montori yo bokora iko mpaka tobe macho ekurwate side ndionzi ya Safaricom osine agent tago tumie simu ye customer tumie simu yao akira Safaricom direct customer tego direct nande yune gasia ito muna babisa kero tore field egasia ito no gotarera M-Pesa ne duka muna na soire duka yago ngokwere sande binte bionsi egasia nde ngogo train na koira step by step nande na gotebionde wa Safaricom agocha rasima morete bono ndeta yogocho go cream eren Safaricom nande ngo create tore chi WhatsApp group twanya kuba educate nande Safaricom ko batumerere chi message chi SMS baba tebi mo kora iga na iga mo bwate simiye customer biya sana bono bundi nataka tukwanere amangana bibere bitatu igatukore sari bibere bitu bya minyokire ndobwate mshwali timezimenye kwanire tukatwara na KCB M-Pesa ibinde bitake tumwanchu muriro rari abitaba utisage omote umuhimu yoko bane mshwali na mangana KCB M-Pesa no mondo ngaro wakerugisi mikuru chiachendi chinde to KCB M-Pesa ose ne mshwali mondo baka otebu na yaya na tuma bese turakana ngakibwa matobole na Safaricom nga morinya kwana tumata partnership kiara mshwali yuto kwana bank ya NCBA
KCB M-Pesa ni bank ya KCB bono M-Shwari igetukia bikiri twororo litanga no kobeka kibesa kya osave kana kwa saviri ekabeka rende product ringa ase M-Shwari kana kwa saviri nana be ko loan depending on case code ya korte code ya gere onye wa sabire loan turakana onye wa kelwe simi neba kuru na mbende ngao ege ntuwa tukuma kine kali ngatuko te wo kole kene yose ngabata ke ntugete wose tumabesa kucha sigete ikere titigana kabisa afadhali cyo biseto to kweleza ngyo kora ekara kwa kelwe simi orate unga turakana besa yao akana igo nani ndonge yoke yao KCB M-Pesa nero na benka M-Shwari akibona yere government na partnership ya KCB nero nabona na bogo save nakubika kibesa kya gasi account te bengo kibeka se fixed account oso to ale target account te ngande te mitienye sita go se mitienye 12 mbeke kibesa kete o save nero sini bate e offer ya loan bate loan yoko ukulingana na bali gereri karwa kabesi denga joko irani akiko save ne bibi bia sana abono muri nataka moru ringana ria audio mweru ja so manjo muri rotoire ribaga ikabona nande bono tuachakire kupatira 9 TV kiara tujikore mero na Ndizi ende tujikoranga kitokonya abantu baite nsemo ya mangana ya Safaricom gochesa matukare bosi bono karuo basembu abo mweru usiringana ria audio mwere karuto kuro moroberio tosoena nda ase moroberio ndi okay bono ngotebia abanchi abategereje Safaricom ne ya ino twatire ground toigwete muna bundi atebire we value our customers mbos tuabarete tisimichiali pa mdogo foundation na inu anchirana Safaricom ne wanjete bia sana asante sana tuanjirane Safaricom ne tuanjete bundi ingana lio mwere nje nago tebi abategereri na bari baturigere tukurwari Safaricom muturikirase ngana yese dukaito Safaricom Kisii nero ngamorina tebeji dila nchirororo tobata kia desk ekaroro chenga no bate emechandende tago tumyo mondo tamaite mangana Safaricom kera nawo kibakoni abantu abangi inchu aseji dile cyo so bisi yito to kweresa nkebito bigo kolekana bari bate de kisimi cyo ngakwa bolinge garo ndawo cya Safaricom ni genuine so se stogo kinyoro ko asire ebintu bire buya kabisa bire legit bagoteba ro jirende arafu ne warranty to bwate esimi ya kare ya bari shiro ose camera ya bere bobe ose kare wake esimi ko hang tugo gotenga bono ntuntu akora ndete naye to kwire esimi yu to make sure nga iranire asoko kore mirimo nga ya link kare wiya sana mwanju moreria to wake na mbe mona korwereri bagalia uri apene gwesomiria mange na ndoja sama tukare bosi no esomia mange ningo twarenge na molin ona bote imoli bona bo kwaniriteria audio amanye mobisakara ko barabu ora molin osebe positioneri yao ase tokorere nche samaria tankoro kumori no mariba ncho mwobisa e field trade development representative bia sana gekoro ko morra no ino mwobisa ase meri ya Safaricom mete bare nando konyo babete no ne barabike no ne yange bate na bobisa kero montajire ngora to no ne company ya Kebe ya Kenya Power ngote abare ko identify mondo ndonyore nkondi ekungeneri na Safaricom yako osinge tingero mbaro lakini ntumuna Safaricom tobwata chibaji chei na ande ga abukere duka tobwate ntobwate contact sticker na ande ntobwate contact sticker erikiru erietari omukubwa ne erietari ane ne erietari eduka bia sana tiatukorera mpaka bundi bunda tarakora message na nyore kusimichia na chinyinge ofisi ali ya Safaricom Kisii ndo baturigere tukabisa aho tenga bari live abuki gasi akadengi yo tumire gaiga honorable Ken Mackenzie n'abantu bose ba Safaricom ali Jared Gori kuruga ari nyamaje se ito rero ntebiri naturigere tyo Gori family oitira moino kyunduso basi bonsi Rogongo Tabu family bantebiri ngabari getiga iga mangana yangandera bia sana moli nana baranyora babere bazamba kurigere tito yotana mete basuba timu atari jikoto chenje lakini bado na baranyora babere bakurigere tinaye njeniloche omokubone mafabi Benson Kubai abantu Safaricom shop bonsi na bali bonsi be field Kisii sales area asante sana sogotori bia sana mwanjumurino tuwarenge na bobisa kurwa se company ya Safaricom ya boerania
batutebiria mange na ndangi kandi mbaje batutebio obukoreri bwabo ka tutegete na baro tonyore services cyabo kira rituko gutumia ore simi kira rituko gutumia ore bundles kira rituko gutumia ore esimi asoboerani yora ke batuteina twendera gutumika Safaricom asenjira ya bene asensemo yoboerani na wakirembia mane gwira bali abene kulira Ndizi TV na Robon Smousi yo twarengena choshouta bane kuna mari wine chibija gojira asenjira ya bene na ndabone tugusuka keyo ngoira nanda somurobiro limwanjete ebwatoke twebwatoka keyo turusie stress iho kwina tore nero Ndizi TV bwansu bomo Gusii. Asante. Asante sana.